kreće raja sa svih strana na koridu u Grace kod brata AC. Već sad širi priču o tom teferiću, ali više se ide zbog super koride. Šampionski teferić i korida Mrkonjić grad Graca, 31.10. ove godine. Dođite i navijajte u super borbama. I evo odmah komšijskog Megdana dana, Hajduk Aco Stančević protiv Bjelana braća Bojanić. Ide Javlan od Šišovića, na Megdan Mrkonji briše Dervišića. Zatim super zanimljiv revanš Vuki Aco Stančevića protiv Žuje Edina Pračavića. I još 10 atraktivnih borbi koje nam je Aco sastavio. A da budete dobro raspoloženi, Aco ima i muzičko iznenađenje dana i opet svi u Grace kod AC od 17 sati nastupa Džani, no Džani, no party. A dan prije u subotu 30.10. pečen bik na ražnju, Aco Stančević časti za sve goste obezbeđen ručak. A Acinu koridu i muzički spektakl vidi cijeli svijet. Oko kamere prenijeće nam najjača grupa BH Koride 4 rudara. Ljubitelji teferića i dobre koride, ne zaboravite ovaj dan, 31.10. godina ova, svi u Grace kod brata AC. Dobrodošli, dragi gosti, poručuje Aco.